ikada vi čuli za riječ inkluzija? Ali opet kažem, ruke gore i evo Martin je bio prvi. To mi je jasno. Inkluzija to je jedna prostorija zgrada gdje se djeca koja nemaju nigdje ići, na primjer. Nema roditelja, ni ona ni skupi tu ne. U inkluziji imaju normalno sestre, medicinske, odgajitelji. I idu oni u trgovinu, ali prazni. U trgovinu idu. Gotovo ispalo predivno. Ana Marija se spušta, ima svu slobodu ovog svijeta i ovako prilazi dolje. I sama se uključivala u kreiranje. Ja i Merita smo onako se dosta naježile, pritom i ono ostale. Voditelji će doći svojih grupa, jer ste već podijeljeni bili u grupe, izvuče pojmove, otiće naći sa svojom grupom točno djecu i razgranati taj pojam, simbol točno koji su. Slično umnoj mašina razgranati. Ja prošle godine. Tako da molim voditelje da dođu. Ova je kuća naš mali svet, sagradili sad prstiju pet. Ova je kuća naš mali svet, sagradili sad. Ajmo svi, prstiju pet. Maleni je živi, zovem se ja, iz priče ove to svatko zna. Nije me briga, sad će to reći jer život je moj, od svega je veći. Sve red, ruka gore. Ruke gore. Đuro, ti stvarno ćeš tvoj širi spektar. Kinezi, ali tako, kod njih se ne smije bijelo nositi, jer ne znam, ima razlog zašto, da li se smatra. Bijela je kod njih zapravo boja kad neko uliči. I ne nosi se kao inače kod tipa, kod ne nošnja. Nosi se crni. Kod nas se oblači uglavnom u crno. Da, u crno. Đurašine i zvoje. Ja znam za jedno pleme na Novoj Gvineji, zove se Monungumuri. I to pleme recimo broji do 5. Zna samo brojeve do 5, a posle 5 je sve mnogo. Imate recimo 6 bombona, oni kažu imaš mnogo. A ako imaš manje, onda je to 5. A sa druge strane, mi smo negde balkansko društvo gde muškarci tako imaju neke važnije poslove, jel' tako? Da. Još uvek je to tako kod nas. U plemenu Monungumuri žene vode glavnu reč i žena je poglavica. Sviđa, meni se to sviđa. To pleme se zove Monungumuri. Ko želi više o tome da pročita, ima jedna naučnica, engleskinja, Margaret Mead, o tome je pričala. Drugo pleme se zove Ngambi i uvijek je u zavadi. Ste kad čuli za riječ baština, kulturna baština? Ja jesam. Ja znam puta to više. Dobro. Da li netko ima ideju šta bi to bilo? Šta znači baštiniti nešto? Ljudice. Pa, kulturna baština, to je... Od vas će dobiti jedan cvjetić koji ćete oslikati na način na koji vi to želite. Taj cvijet može biti bilo kakvih boja, možete kombinirati što god i kako god želite. On čak ne mora imati onu formu kako cvijet izgleda, kalenica pa zeleni cvijet, on može biti bilo kakav cvjetić iz vaše mašte. Ja nema smeđe boja, to će fali tu ne. Dobro, okej. Taj cvijet koji oslikate ćete ponijeti kući i moći će vam biti kao nekakva uspomena na ovogodišnju razmjenu. To će se raditi za ova dva stola. Žena mi budeš, nije to kriv, ljubavi ovoj sam našao mir, da zajedno gradimo djecu i dom, živim za to, ja živim za to. Služite gospodina i gospođice
Dakle, 2 kutije nam trebaju, jedna dakle kutija muških crnih patika, drugi uzmite, koji ste ga rekli, izvinite? 37, dakle broj, koja je boja? Plava, odlično. Idite molim vas tamo do magacina, vi momci, ajmo momci, inventura je došla, kada ćemo sve stići da završimo, ajte molim vas. Donela sam svoje dite kuću. Ajde. Molim vas roditelji, pomozite joj. Neće da otvori usta. Sestra Sanja. Mama! Tata. Sjedi, tata. Tata, sjedi. Tata. Ajde. Čeri, Svi se maknite. Svi se maknite. otvori usta. Nego se vraća malo. Znači sada, doktorice možete. Nekako možete. Ovo ovdje je sve bio krš, kamen, nije bilo kuća, ali je bilo dalmatinskih kućica. Evo je kućica u kojoj su živjeli i baka, i dida, i tata, i mama, i djeca, i ovce. Jel vidite krov? Da li je on kao naš? Vraćamo se na kulturnu baštinu. Nije kao nas, ali... A zašto? Ajmo svi. Krov bi odnela šta bilo? Bura. Mi smo predstavnici 3 organizacije iz 3 zemlje, radimo sa mladima s invaliditetom i sa odraslima s invaliditetom, ali evo ovo je jedan Erasmus Plus europski projekt u koji možemo uključiti mlade do 30 godina, tako da je to evo predstavnici naših organizacija iz Županje, iz Crvenog križa Županja, našeg cjelodnevnog boravka za odrasle osobe s intelektualnim i mentalnim oštećenjima, iz Sombora, iz Srbije, iz škole srednja i osnovna škola sa domom Vuk Karadžić Sombor i iz Orašja udruga Put u život Orašje, udruga osoba sa posebnim potrebama. I evo danas smo ovdje da učimo nešto o kulturnoj baštini. I naš projekt se zove Cool Art i sama tema projekta je uključivanje mladih s invaliditetom u društvo kroz sudjelovanje u kulturnim i umjetničkim aktivnostima, tako da smo imali nekoliko dana radionica prije dolaska ovdje i danas smo došli da što više naučimo i upijemo o kulturi, o umjetnosti i kulturnoj baštini ovoga kraja, pa da nešto prenesemo svojim prijateljima kod kuće, a sve ovo što mi radimo se fotografira, snima, pa to objavljujemo na našim stranicama i šaljemo u Europsku komisiju da im se zahvalimo na ovoj potpori da dođemo ovdje. Gdje ste sada? Dobro, hvala lijepa. Ja sam tu na raspolaganju da vam i pokažem kako te knjige u knjižnici, tako te prospekte, tako i te mnoge časopise koje sam ja pisao i izdavao. Joj, ne znam gdje onda. Evo ovako ćemo... Može. Pa ćete prošetati, da. Može. Ode pomozite Don Stipi, dečki. Dosta je. Ono ste ja i Mati, kad sam u misu 68, dakle ove godine ima 50 godina mislištva. Bravo! Da. Ono sam ja kad sam bio mali, obolio od tifusa sa 5 godina. I onda jedva sam se spasio, 40 dana sam proveo u bolnici. Mati je bila gotova, bila muža, sad će sina, bila teška drama. Ali hvala Bogu ipak je dobro završilo, jer evo slavili smo 68. godine.
ti ostaćeš u samostanu, izrađivati ovakve medaljice i zazivati vjernike da me štuju. Ne tražim crkvu, ne tražim katedralu ni dvore. Samo tražim molitvu, štovanje i medaljicu. I kakve se medaljice tamo mogu kupiti, vi uvijek imate gospu koja stoji rašireni ruku. To znači, dođite k meni, bravo Marko. Šta ima? 12? Ili zvijezda. 12 apostola. Da, ali Dole ima kuglu, ona je majka svijeta, i ima, to je zmija, odnosno zlo. I stvarno, tu ćete vidjeti gore oblik te...